Tatak RMN. Zamboanga City, number one. DXRZ 900, RMN Zamboanga, number one. Tatak RMN. In waktu sikit na niyo, lisag siyam sindom. Tatak RMN. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أيها السامعون والسامعات بعيدا وقريبا شرقا وغربا جنوبا وشمالا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Alhamdulillah mga katautay manguran hangan sin akam Islam biya na sin kabiyaksahan sin kamu sa kabilang doom din di kita ni magbag hangan sin program sa utulong ulama dahing hapag kainagon sin tagdapos sin Wisam Express iban na sin gurutan ni mulay katuan Sheikh Abdul Wahid Amil damikyan salam doa kanyo katantan amuin nag-uukab sin FB nila hangan sin program sa utulong ulama ha station DXRG at tawakan ha Tatak RMN mga tuan mga rayang biya na sinagin na mo kanyo sa kabilang doom taabito na mo kamo dumungog iban long ta humati hakaguruhan sin kita niyo magtutukbal katutan niyo sin pamando sin Islam at tawakan sin ilong ta patumtum damikyan mga tuan biya na sinagin na mo kanyo daakon na mo kamo amuin magsaw-saw kita niyo biya na sinagi ini mag-share kamo sinamuhin FB hangan sin the RMN Zamboanga and then supaya kamo makahampit sinamuin pagtawakon da'wa Islamiyah magpasampay pagkatote manghuran sin kita niyo sabab karna in kita niyo hangan sinamuin FB atau ka live insyaallah subhanahu wa ta'ala katiluagan sin dunya amurain aginamu kanyo biya na sin lumabay-labay hindi makakita katutan niyo halong pakubulan o adapon hadun niya mga tuan mga rayang bang nagukab siya si radio station at tawag kasin FB nila kakitaan niya kita niyo iban maka dungog sila makaka sila pangadji pagpatumtum deng ha mga alim ulama sin kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala kikita sin kamo screen sin CP sin kamo to cellphone niyo ha FB niyo mo dumihil ka to lecture sarta kipopos na mo resab kain na iban kaya paitaan na mo kamo sin lumabay-labay dumihil ka to sin patumtum hadumini way narukaing din sin guru tani mulya yang kikita sin kamo ha FB sin kamo at tawakan ialup-alup niyo biyana kan Sheikh Walid Journal Samlani so insiya ni mga katautay manghuranangan sin akama Islam biyana si magkasabot na mo kanyo in sila inikatan hatin niya nakadawhat sila sin pangadji sa taas-taas deng hadugaing hula biyana kan Sheikh Walid Journal Samlani mga tuan mga rayang College of Usuluddin mo indeng ha Al-Azhar University Jamiatul Azhar Sharif ha Cairo Egypt mga tuan mga rayang so insyaallah subhanahu wa ta'ala amo inda akon na mo kamo mag-agad-agad kita niyo dumungog sarta umatod ha amo inguro taniyo kalasahan hi Sheikh Walid Journal Samlani falyatafaddal siyadatuhu mashkura Sheikh dinakoy. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الخلق وأفضل الصلاة وأتم التسليم سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jarinya mga palanggungan ko ha agama Islam hapuasin pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala hitukbal na mo in pagsarang sukul paamuin tagbaktuli atawa tag nangakuhi haparakala ini biya na sin buuk maas na mo tagdapo sin Wisam Express iban sin hika tuan Wahid Amil labi na lamud na hika tuan Al-Quddus piyari hala sila katan sin Allah subhanahu wa ta'ala
Jari niya mga tay manghud ko ha agama Islam. In siya sadya ko ha dum ini topic amo in mabaya ko hi-share kaniyo amo na in sifat kauhaan sarta iban sin kapaiddahan sin pagpangadji kaniya. Napi ko mga tay manghud in topic ini hasupaya karihilan katarangan atau sumawakato bang may ta kita magpangadji ha ini sarta di ta mabakay-bakay amo in pag-iyanon may ta sifat kauhaan hadja in suway pangadjiun amo ini in maksud nahinang natali ko amo ini in hitukbal ko kaniwihayaon pangadjian. Jari niya mga tay manghud ko ha agama Islam sifat kauhaan mayta amo iniin pangadjiun na to. Mayta kauhaan da. Uno in sabab. Iban mayta uno naman in kapaiddahan bang ta siya pangadjiun in sifat kauhaan. Laong ta sifat kauhaan timagna sereng hawujud sambil pa qidam al-baqa al-mukhalafati lil hawadith sambil paruhulan niya may taamo ini hadja in sifat mga tay manghud ko agama Islam sin Allah subhanahu wa ta'ala na mamarat saya kita kataan piaparat saya kataan sin ulama ta iban sin kataan muslim sinin Allah subhanahu wa ta'ala nagsisifat sin sifat sampurna sarta in sifat sampurna sin Allah subhanahu wa ta'ala wayruun tubtuban niya amu hadja laong ta in amuin sifa amuin asmaul husna yaun amu na in amuin ngan sin Allah subhanahu wa ta'ala kasiyaman tagsiyam bang amuin agarunta biya na sin kaibanan ulama namong in yaun laong na in katan yaun in kari asalin niya sifat. Adapun ingan dasin Allah subhanahu wa ta'ala amura in Allah amu in lafzul jalalah sa may ta siya kianganan ngan bang in siya sifat laong na hangkan siya kianganan ngan sabab apabila kau mamung sin inya sin hambuuk sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala yaun amu in pag-ianon mapaling magtuy madtu in pikilan mo pa Allah subhanahu wa ta'ala biya na sin imyan kau ar-Rahman ay Allah subhanahu wa ta'ala nagsisifat sin sifat Rahman bang kau imyan ar-Rahman wayruun dugaing pag-iyanon di magtoy mapaling in pikilan mo ang bukon madtu pa sifat wajibul wujud sin Allah subhanahu wa ta'ala sin siyara in nagsisifat sin sifat ar-Rahman dahil hasabab yan nahinang siyangan biya day sabahayad to in kaibanan kasifat-sifatan biya nasin assalam biya nasin al-Quddus biya nasin iban nasin kaibanan niya so bukun amo yan hadja in subayta parat sayahun bukun amo yan hadja in subayta hatihun bat sifat sin Allah ta'ala biya na sa pantun sindira ko kitab-kitab ini kitab hi Imam As-Sanusi rahimahullah in siya ini matampal din ha mga ulama naglilay sin sifat amo in sifat ini in aghniya ha kitab niya famimma yajibu li maulana jalla wa azza 20 sifa hatina famimma in hati sin mimma run ha ini dain hamanga hatin litab'id hamanga sila nakapangadji amo in bahasa Arab in minlong naron ha in litab'id hati dain hamanga wala imian hi Imam Sanusi in sifat sin Allah ta'ala amurain sifat kauhaan sumakawa in agin niya dain ha mga sifat wajib ha Allah subhanahu wa ta'ala 20 sifa kauhaan sifat hati niya wala niya piupok but in sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala kauhaan da so laong sin amo in naglilay sin kabtangan hi Imam Sanusi ini laong niya waqul na ba'du ma yajib hati niya kay ibanan daing ha mga wajib ha Allah subhanahu wa ta'ala lianna kamalatuhu ta'ala
lianna kamalatahu ta'ala la nihayata laha. Sabab in kasampurnaan sin Allah subhanahu wa ta'ala wayruun tubtuban niya. Ay hati niya. In kasampurnaan sin Allah subhanahu wa ta'ala wala nagampung, wala napupuk dun ha iniha kauhaan sifat hadja. Walam yukallifuna Allahu bima'rifati jami'iha tafsila. Wayruun kita amuin kewajiban wala kita tiaklif wala wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala in imingat kato singkatan kasampurnaan niya yaun amuin ingatun tahambuuk kahambuuk liannahu min taklifi ma la yutaq. Sabab laong na din ha mga amuin pagdaak salta di tasya kakausan hinangon. Nain Allah subhanahu wa ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Diin Allah subhanahu wa ta'ala magdaak bang bukon amuin kakausan hadjasin ipun niya. Amo yan, fatarkut taklif bidhalika fadlan minhu ta'ala. Adapon lang na in amuin magdaak kato sin Allah subhanahu wa ta'ala hangkan kita wala niya diak sin amuin mga katan yadto hipaingat kato katan in kasampurnaan niya in yadto daing ha kalabyan dihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga tay manghud kuha ka Islam bang maita hati niya kauha anda in hati hunsin kita. So kauhaan maita kauhaan wala na hinang kauhaan tag isa wala na hinang kauhaan tag dua. In kita mga tay manghud kuha ka Islam ato in mga ulama ta hawak to sila maglilay sin kasifat-sifatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piyapag agad nila in Quran iban sin hadith salta iusalan sin akkal. So haakkal biya na sin akita. In Quran iban sin hadith sahaya sideng ha Allah subhanahu wa ta'ala. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala nurun ala nur yahdillahu binurihi man yasha. Nur sahaya sin uno sahaya sin Quran sarta tiyay maksiyasin pag-iman amon in pangatayan man sin akkal. Apabila magbak in sahaya sin Quran iban sin sahaya sin pag-iman halam sin pangatayan sin hangkatao iban sin akkal niya amuyad in mangdahi kato makahidayat. Biya sa pantun lang sin mga ulama pagbak sin sahaya sin ilaw sahaya sin bakid apabila mo santikan mahinang siya ilaw mahinang siya kayo magbak siya iban sila nakas mahinang siya sahaya mahinang palitaan in palitaan yaon mahinang siya padduman sin kita halom sin katigidluman. So biyahayan in hantang sin Quran sahaya sin Quran iban sin sahaya sin pangatayan sin ikaw iban sin akkal atin ang pagsabot masabot nin pangatayan ini danin akkal. Apabila sila magbak mahinang siya pandu mahinang siya sahaya amo iniin mag-guide kato pakabuntulan. Yahdillahu ma yasha nurun ala nur yahdillahu binurihi man yasha. Panduan sin Allah subhanahu wa ta'ala in sin sahaya niya in hisiyusiyo na in kabayaan niya panduan. Amo yan mga palanggungan ko ha Islam. So in mga ulama ta apabila sila maglilay labi na aqida biha ini iuusalin in akkal sarta iban sin Quran iban sin hadith hasawab yan laong nila. Apabila sila maglilay sin aqida diara nila into hukuman amo na in wajib jaiz iban sin mustahil. Uno lang in wajib amo na hindi kaunon sin akkal sin kita amo na hindi tay maun sin akkal sin kita bang siya wayruun. Uno in jaiz atau unin mustahil in mustahil lang na amo na hindi kaunon di matay ma sin akkal sin kita bang siya isab aun. Uno in jaiz amo na in kaunon tay maun sin akkal sin kita sin manjari siya aun manjari siya way. So uno in pagyanon sifat kauhaan ini hauno siya nakabutang
nakabutang sa rin dito pag anong wajib hangkan nalaw na wa mimma yajibu ala Allah wa mimma yajibu li maulana jalla wa azza dain ha mga wajib hatuhan na to Rabbul Alamin Allah subhanahu wa ta'ala in kauhaan sifat. May ta siya wajib ha Allah. Biya na sin agita kaina wajib ha Allah subhanahu wa ta'ala. Di tay maunsin akkal sin kita bang siya wayroon. Upamahan sin kita. Sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala al-wujud. Uno inhati sin wujud. Inhati sin wujud amuna in aun. Bang siya sa upama aun inhati sin wujud. Uno matay baha sin akkal sin kita. But in Allah subhanahu wa ta'ala wayroon siya di matay sin akkal sin kita. Dahil hasawabyan in siya wajib lang ning kaon. Dahil hasawabyan kiyanganan siya wajibul wujud. Sifat wujud sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hasifat dahil ha mga amo hindi tay maun sin akkal sin piya panjari sin kita. Bukun naman sin Muslim bukun naman sin namamarat saya sumakawa dain kataan manusia apabila wayroon in Allah wayroon in Tuhan wayroon in hisiusi unamin tagkawa sa hakataan ini wayroon siya di kaunon sin akkal adapun in magdawa batlaong na kaunon sin akkal niya inyadto panulang niya rakuman hakahakaik hakasabunalan in kasabunalan di hikasulak. So al-wujud dahil nga mga sifat wajib ha Allah subhanahu wa ta'ala amo na in pagtawagin sin kita sifat nafsiya in hikarwa niya lang na sifat al-qidam uni in hati sin qidam in qidam amo na in wayroon panagnaan niya wala kiya unahan sin kaway hati niya in Allah subhanahu wa ta'ala way panagnaan in kaon niya way panagnaan. In sifat niya way panagnaan. Ango yan. Sifat way panagnaan. Uno, kaunon baha sin akkal sin kita. But in Allah subhanahu wa ta'ala, aun panagnaan. Inyad to. Bang tatali-taliun. Siyempre, di kaunon sin akkal sin kita. Sa mamayta, apabila aun panagnaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, biada kita sin imian, but aun nagpapanjari ha Allah. Sabab in katansin aun panagnaan subay tuod aun nagpatagna kaniya. Dahil nasabab yan in Allah subhanahu wa ta'ala wayroon panagnaan niya. So mayta siya na wayroon mayta siya nakabutang pa sifat kauhaan sabab in siya wajib. Mayta siya wajib di kaunon sin akkal. Di matayma sin akkal sin kita. But in Allah subhanahu wa ta'ala aun panagnaan niya. Amo yan. So, sifat qidam, amo na in sifat hikarwa. Sifat baka, unin hati sin sifat baka, amo na in wayroon kahinapusan niya. Wayroon tubtuban niya. Bangsa upama in Allah subhanahu wa ta'ala wayroon kahinapusan. Atawa bang sa upama in Allah ta'ala aun kahinapusan. Kaunon baha sin akkal sin kita. Ha? But in Allah subhanahu wa ta'ala aun kahinapusan di kaunon sin akkal sin kita bat aun kahinapusan sin Allah di kaunon sin akkal sin kita but in Allah subhanahu wa ta'ala aun tubtuban niya dahil nasabyan wajib in Allah subhanahu wa ta'ala magsifat siya sin sifat al-baqa salta in baqa amuna in wayroon tubtuban inyat to sifat hikatu siya sifat qiyamuhu ta'ala binafs at sifat al-mukhalafatu lil hawadith tawa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith amuna lang na in Allah subhanahu wa ta'ala wayroon sibu ni pia panjari niya wayroon sibu sa banding sin Allah subhanahu wa ta'ala hapya panjari niya wayroon. So uno, kaunon baha sin akkal sin kita, but aun sibu sin Allah subhanahu wa ta'ala hapya panjari niya? In jawab niya di. Sabab mayta, sabab apabila aun sibu sin Allah subhanahu wa ta'ala hapya panjari niya, ay bimakna in Allah subhanahu wa ta'ala ang palong na in hukuman sin aun piyagsibuan maghangka sibu da isab. Ay bang in Allah ta'ala magsibu iban sin ako, iban sin ikaw. In ikaw magkamatay, in ikaw magkawapat, in ikaw paghapdiun, in kataan yan.
So apabila in ikaw magsibo ibansin Allah subhanahu wa ta'ala, ay bimakna in Allah subhanahu wa ta'ala magsifat siya biya sin sifat mo. Bihayan. Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Unin makna niya. In Allah subhanahu wa ta'ala wayroon kagunahan niya hang sulag uno-uno. Dahin hapya panjari niya. Di in Allah subhanahu wa ta'ala maglagi hang sulag uno-uno. Hati niya. In Allah subhanahu wa ta'ala di siya maglagi hang sulag uno-uno. Unin makna niya ito. Kaunun baha sin akkal sin kita. Batin Allah subhanahu wa ta'ala maglagi baha in Allah subhanahu wa ta'ala hapya panjari niya. In jawab niya di. Dahil nasabab yan, wajib ha Allah subhanahu wa ta'ala in magsifat siya sin qaimun binafsihi. Hati niya in Allah subhanahu wa ta'ala way paglagi niya hang sulag uno-uno. In yadto wala pa kita nakadto pa maana niya tuod sin mga kasifat-sifatan ini. Nag-explain hadya kita bang may ta siya nakalamod dahil kalagihan ta hatihon. Nag-explain hadya kita bang may ta wajib in mga sifat iniha Allah subhanahu wa ta'ala. Nung tain hika upat niya amuna in atau in hikaliman niya amuna in qiyamuhu ta'ala binafsihi atau in hikaliman niya amuna in al-wahdaniyah, sifat al-wahdaniyah. Hati niya in Allah subhanahu wa ta'ala nagsisifat sin sifat katunggal. Unin makna sin sifat katunggal. Ay bimakna in makna sin sifat katunggal amuna in Allah subhanahu wa ta'ala wayroon limbang niya. Tunggal siya kakahinang hajat niya. Tunggal siya kakahinang niya. Iban tunggal siya sifat niya. Wayroon limbang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon jat. Hati niya wayroon zat biya sin jat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nagjajat biya sin jat niya. Wayroon nagsisifat biya sin sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon hinang dugaing taghinangan malingkan tunggalin Allah subhanahu wa ta'ala. So harunay ni mga tay manghudkuha kami Islam kiyanganan ini sifat wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab di kaunon sin akkal sin kita bang in Allah subhanahu wa ta'ala nagsisifat wayroon nagsisifat sin sifat ini kataan. Hati niya di kaunon sin akkal sin kita but in Allah subhanahu wa ta'ala wayroon. Di kaunon sin akkal sin kita but in Allah subhanahu wa ta'ala aun panagnaan. Di kaunon sin akkal sin kita but in Allah ta'ala aun kahinapusan. Di kaunon sin akkal sin kita but in Allah subhanahu wa ta'ala aun sibo niya iban sin pia panjari niya. Di kaunon sin akkal sin kita but in Allah subhanahu wa ta'ala aun kalagihan niya hapya panjari niya hang sulag uno-uno. Di kaunon sin akkal sin kita but in Allah subhanahu wa ta'ala aun limbang niya. Wajib tay maun sin akkal sin kita in Allah subhanahu wa ta'ala nagsisifat hasipat ini kataan. So ini amo in lima nasabot ta ini at lima sarta ini to ka ina amo in nasabot amo in sifat wujud ngianan sin mga ulama sin kita sifat nafsiyah. Sarta in lima ini amo in nasabot ta tumagna din haqidam sambil madto pa wahdaniyah ngianan sin mga ulama sin kita sifat an-nafsiyah. May ta sayad to kiyanganan sifat al-wujud sifat nafsiyah iban sin sifat nafsiyah iban sin sifat salbiyah. Sifat nafsiyah iban sin sifat salbiyah. Launa al-wujud hangkan siya kiyanganan sifat al-wujud sifat nafsiyah sabab laung na in sifat wujud manunju kisya pajat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bimakna in wujud amuna in aun amuna in kaun. In Allah subhanahu wa ta'ala nagsisifat siya sin sifat aun. Nyanan siya sifat nafs. In hati sin nafs atawa jat sifat jat in hati sin jat bang upama kun kita sa upama in ako ini
upamakon, ha? Bukon ini pagparagbos, pagpasniwa, sa pagpasuok paakal sin kita. Hangkan law na kiyanganan sifat nafsiya, sabab in sifat wujud manunjo kisya pajat sin Allah. Uno in hati sin jat sin Allah. Upamakon kita, ha? Ipagpasuok kadya paakal. In wujud ko, amo na in jat ko, amo na in ako. Ha? Pagkalong na in wujud ko ini, amo na in jat ko, ay apabila maig injat ko in wujud ko bang ako maig nanalawa na ako naig na ako rin hakawujud apabila ako mapatay atau tumapok ako pala misahan den tababa sin lamisahan ini di niyo nakakitaan in wujud ko di niyo nakakitaan dahil nasabab yan in wujud ko in ako amo na injat ko in sifat wujud ko amo na in ako. So, bihad to na isab, bang tahibalik madto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno in sifat wujud. In sifat wujud laong na amo na in jat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, bang wayroon in wujud, wayroon na siya. Hangkan, kiyanganan siya sifat nafsiyya. So, in hikarwa ini, kiyanganan isab siya sifat salbiyya. May ta siya kiyanganan sifat salbiya. Hangkan siya lang na kiyanganan sifat salbiya sabab biya na sin agita kaina sifat al-qidam. Inma na lang na sin sifat salbiya amo na in manunjo kisin katan amo in mangnapihi mamayluhi manglawai hakatan kakulang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Katan sin kakulang. Hatinya piyailuhan takatan in sifat kakulang yadto. Biya din dagbos. Biya nasin imyan kita sifat al-qidam. Unin ma nasin qidam. In ma na lang tasin qidam, way panagnaan niya. Biya nasin imyan kita sifat al-baqa. Unin ma nasin al-baqa, way ruun kahinapusan niya. Biya nasin imyan kita sifat al-mukhalafatu lil hawadith. In ma nasin al-mukhalafatu lil hawadith, way ruun sibu niya hapiapan jari niya. In ma biya nasin imyan kita al-qiyamu bin nafs. In ma nasin qiyamu bin nafs, way ruun paglagi niya hang sulag uno-unuha piapan jari niya. Biya nasin imyan kita sifat al-wahdaniyah. Uno in ma na sifat al-wahdaniyah ay way ruun limbang sin Allah Ta'ala hang sulag uno-uno. Kita pandukahi. Imian kita may ta in pangasubo may ta kiyanganan siya sifat salbiya. In agita lang ta sin sal in agita sin salb sin salab hati niya pailuhan wayruun lawaun in katan sifat kakulang ha Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya pagnganan da isab in sifat salbiya ini sifat wayruun. May ta sifat wayroon, biya na sinakita, way panagnaan niya. Way kahinapusan niya. Wayroon sibu niya hang sulag uno-uno. Way paglagi niya hang sulag piapan jari niya hang sulag uno-uno. Wayroon limbang niya. Hati na ingkata ini wayroon. Way. Dahil nasabab yan, kiyanganan siya sifat as-salbiyya. Hati na niyapihan. Wayroon ingkatan sifat kakulang Allah subhanahu wa ta'ala. Unin kakulang dahil ito niyapihan. Amo na inaon panagnaan. Al-baqa, tawa al-qidam, sifat al-qidam. Unin niyapihan ta. Amo na in sifat kakulang, amo na in sifat wayru, aun panagnaan. Niyapihan ta Allah subhanahu wa ta'ala in sifat way panagnaan. Tawa aun panagnaan. In aun panagnaan sifat kakulang. Biya na sin kita. Aun panagnaan sin kita. So dahil sabab yan, in kita nagsisifat, kita sinsifat kakulang, sabab in kita on panagnaan. So in Allah Ta'ala nagsisifat, sinsifat sampurna, but in siya, way panagnaan niya. Sulang iwan sin kita. In yad to, amo yad tin pag-ianon sin kita, sifat salbiya. Mari kita isab, paamuin lang na sifat, sifat al-maani. May ta siya kiyanganan sifat al-maani. Sifat maani, amunain al-qudra, al-irada, al-ilm, al-haya, al-sama', al-basar, al-kalam. Amo ini sifat maani pag-iyanon. So may ta siya isab kiyanganan sifat maani. In sifat, hari tapa malilay.
in amin sifat ma'ani pagyanon. Laong na si mga ulama, in sifat laong na maqabala dhat. In sifat amo na in opposite sinjat. Bang sihabot taka ina injat. Biya na sin akita ka ina injat ko amo na in ako, amo na in wujud ko. Injat ko manjari mo ako kakitaan in ako, ha? Manjari mo ako kaulinan. Manjari mo bihan. Manjari mo kakitaan, manjari mo kaulinan. Hati niya manjari mo injat ko abutan sin 5 sins mo. 5 senses mo. Amo yan in pag-anon jat sin ako. Na in sifat sin ako. Uno in pag-anon sifat sin ako. Biya na sa pangalawang ta ilmu ko. Atawa pagbaya ko. Atawa gaus ko. In pangaso. In gaus sin ako. Kakitaan mo? Di. In ilmu ko. Kakitaan mo? Di. In pagbaya ko. Kakitaan mo? Di. Sa injat ko. Kakitaan mo. Kaulinan mo. Kakitaan. Demikian kaulinan da isam. Pagka in sifat, hangkan na law ng yanan, as-sifat maqabala dhat. In sifat, amo na in opposite sinjat. Amo na in opposite sinjat. So biya na sinakita, in sifat ma'ani ini, nyanan siya sifat al-wujudiyah. Maita siya kyanganan al-wujudiyah. Sabutun taga na insyaallah. Wujudiyah. So hama na sin sifat ma'ani ini, basta hunta hamuok ang huok. In sifat ma'ani, amo na in biya na sin al-qudra. Uno in ma na sin qudra. In qudra, amo na in gaus. Amo na in gaus. Ay bimakna in Allah Ta'ala nagsisifat makagaus. Ay bimakna in Allah Ta'ala aun gaus niya. Aun gaus niya. Uno pa, al-irada. Ay bimakna in Allah Ta'ala aun pagbaya niya. Sifat pagbaya. Al-ilm, panghati. Al-haya, kabuhi. Al-sama', pangdungog. Al-basar, pangita. Sifat al-kalam, pagbisara. Atau sifat bisara. So in kataan ini, sifat. Nyanan siya sifat al-ma'ani. Sifat al-ma'ani. Hati niya, sifat serta pagtawag unday sab siya sifat aun. So may ta siya kyanganan sifat aun. Kyanganan siya sifat aun. Hasababya na sinagita kaina. Gaus. Ay bimana in Allah Ta'ala aun gaus niya. Sifat, amunin sifat qudra. Sifat irada. Ay bimana in Allah Ta'ala aun pagbaya niya. Sifat ilm. Ay bimana in Allah Ta'ala aun panghati niya. Aun ilmu niya. Sifat haya ay in Allah Ta'ala aun kabuhi niya. Sifat sama ay bimakna in Allah Ta'ala aun pangdungog niya. Sifat basar ay in Allah Ta'ala aun pangatud niya, aun pangita niya. Sifat al-kalam ay bimakna in Allah Ta'ala aun bisara niya. Biya naman hayan. So in kataan ini sitiyawag ta sifat aun. Sebab in pagmana ta aun. In Allah Ta'ala aun gaus. In Allah Ta'ala aun pagbaya. In Allah Ta'ala aun panghati. In Allah Ta'ala aun kabuhi. In Allah Ta'ala aun pangdungog. In Allah Ta'ala aun pangita. In Allah Ta'ala aun bisara. Hati ni aun kataan. Pagkain sifat salbiya yadto, kyanganan siya sifat salbiya, sabab in arita, in sifat salbiya mangnapihi, mamayluhi, sin kataan sin wayruun. Ha? Ya amuna nimian kita sifat wayruun. Wayruun panagnaan niya. Wayruun kahinapusan niya. Way kataan. Kaya sababian kyanganan niya to sifat salbiya. Inya to kyanganan sifat maani salta sifat wujudiya. Sifat aun. Amo yan impiagbiddaan niya. Sifat aun. So mari kita isam pasifat al-ma'nawi. In sifat ma'nawi, amo na lang na in sifat guwa daing hasifat ma'ani. Guwa
daing hasifat ma'ani. Biya na sin uno. Biya na sin Allah Ta'ala qadir. In Allah Ta'ala makagaus. Dugaing in sifat gaus. Dugaing in sifat makagaus. In sifat gaus, amon in sifat ma'ani. Gaus in pagtag ni kanya. Ampain ini makagaus. Ay bimana, bang in Allah Ta'ala nagsisifat sin sifat gaus, ay insya in hati niya insya makagaus. Bang in Allah Subhanahu wa Ta'ala nagsisifat sin sifat pagbaya, ay bimana insya makapagbaya. Bang in Allah Ta'ala nagsisifat sin sifat panghati, ay bimana insya makahati. Bang in Allah Subhanahu wa Ta'ala nagsisifat sin sifat kabuhi, ay bimana insya takakabuhi. Bang in Allah Ta'ala nagsisifat sin sifat pangdungog, ay bimana in Allah Ta'ala makarungog. Bang in Allah Ta'ala nagsisifat sin sifat pangita, ay in Allah Ta'ala siya makakita. Bang in Allah Ta'ala nagsisifat sin sifat bisara, ay in Allah Ta'ala makabisara. Amunain imian kita kaunuhu Ta'ala qadiran, muridan, muridan, aliman atau aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. 7 kataan. So haruna ini bangta dungdungan amin nasabut ta ini kataan. Kaunun baha sin akal sin kita in Allah Ta'ala way gaus niya. Di kaunun. Sabab may yari kita. Hangkan bitaan kita sin Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Yan hakin hawabaran niyo. Di niyo kakakakitaan. Gaus. Iban pagbaya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hangkan kita naawon. Hasawab yan. Di kaunun sin akal sin kita. Bangin Allah Ta'ala wayroon gaus niya. Sabab bang wayroon gaus di makapaahon siya sin alam. Bukun kalagihan suway pa kita amuin madto pa Quran iban sin hadith lumungkad. Ang pa kita makaisbat batin Allah Ta'ala nagsisifat sin sifat gaus. Bukun. Pagbaya, damik yan di isab kaunon sin akal sin kita. Kataan ini, hadi na kita magtaki-taki kataan hasupaya kita riabutan sin waktu. Di kaunon sin akal sin kita. Sin amuin wayruun in Allah Ta'ala nagsisifat sin sifat ini. Sin kauhaan ini. So may ta laung ta in kataan ini amuin kiyanganan sin kita sifat kauhaan salta wajib siya sin akal. May ta akal. Bunalin ini misan amuin di talukatun halawm sin Quran, yari kataan halawm sin Quran. Sumakawa nyanantain ini wajib siya sin akal sabab in ikaw iban sin ako. Misan kau ri makaingat sin Quran. Misan kau ri makapangaji pa Azhar. Misan kau ri makapangaji pa Madina. Misan kau ri makapangaji pa madrasa. Apabila kau namamarat saya na ini, kaingatan mo ini. Kaunon sin akal mo ini. Misan kau ri masa sin Quran. Kapahaman mo in Allah Ta'ala aun. In Allah Ta'ala nagsisifat sin sifat way panagnaan. In Allah Ta'ala nagsisifat sin sifat way kahinapusan. Kaunon sin akal mo ini kataan. Bukun kalagihan kau lumungkad ha Quran. Salta apabila mo ini niyapihan, dinay, hati niya imian kau in Allah Ta'ala wayruun. Misan pa kau nagtuad tungki, nagsambahayang, nagpuasa, apabila kau imian bat in Allah Ta'ala wayruun, saula nakawala nakalukat halawm sin Quran, saula nakawala nakabasa sin Quran, in ikaw kafir magtuy. Amo yan in kamaksuran ni bang mayta siya na isbat law ta isbat sin akal. Kaingatan mo ini misan kau humati sin Quran. Apabila kau imian bat in Allah Ta'ala way panagnaan, misan kau wala nakarumul sin Quran atau aon panagnaan misan wala kau nakarumul sin Quran, nalawa kau magtuha ka Islam mo. Nawala kau misan pa kau nagbabasa sin Quran, misan pa kau nagsasambahay ang nagtutuad tungki nagpupuasa, imian kau batin Allah Ta'ala aon panagnaan, nakagawa kau rin magtuha ka Islam. Inyan to sifat salbiya. Dahana in sifat salbiya kataan. Mari kita isang pasifat maani. Apabila kau imian batin Allah Ta'ala wayroon gaus niya, wayroon kudran niya, damikyan makagawa ka magtuha agama Islam.
Misan pa kau misan pa kau nagsasambahayang. Misan pa kau rin makaingat magbasa sin Quran. Misan pa kau rin makaingat magbasa sin hadith. Kaunon ini sin akal sin ikaw. Dan hasabab yan, kiyanganan ini sifat wajib ha Allah subhanahu wa ta'ala serta isbat siya sin akal. Kakausan mo isbatun sin akal mo. Sifat qudra, sifat irada, sifat kataan ini. Kaunon sin akal sin kita. Bukon kalagihan subay ko mga mantik. Bukon kalagihan subay ko mga filosofi. Subay bukon kau kalagihan subay masa sin Quran, ampa ini sumud palom sin akal sin ikaw. Dan sabab yan, wajib sin kita hatihun in pagyanon sifat kauhaan. Sifat kauhaan. So may tatlong taon pagyanon pa, sifat maani. Sifat maani. May taon pagyanon sifat maani atau sifat ma'nawi. Sinyad tunaon sifat maani. Biya na sin agita kaina in sifat ma'nawi. Gua siya ring hasifat maani. Bangin Allah Ta'ala nagsisifat gaos in siya makagaos. Sabab ahon din ha mga kaibanan tumpukan sin agama. Biya na si mga Mu'tazila. Mu'tazila niyapihan nila in sifat maani ini. Harison nila. Laung na in Allah Ta'ala nagsisifat wujud hati ni aun. Bangin Allah Ta'ala nagsisifat wujud, subay tuudin siya tunggal wujud. Isa-isa niya rin kawujud. Di man jari siya mahinang dua, sabab masyirik kita. Apabila lang na in mga sila, Nasrani, Christian, na syirik, hasabab sin imian sila, but in Allah Ta'ala, aun ama, aun anak, sarta aun spirit, sarta inyad to hambuok na. Nakupuro sila hatungod sinyad to. Biya diin na bang hisi isbat talaong na in sipat pito. Aun qudra, aun irada, aun ilm, aun haya, aun sama, aun basar, aun kalam. Hati niya plus sinjat sin Allah walu kataan. Apabila sila nakufur haturin isbat nila biya diin kita di makufur. In sila in kita isbat tain walo. So laong sin mga ulama. Laong sin mga ulama biya na sin nasabot takaina in sifat sin Allah Ta'ala ini nabahagi nag upat. Sifat nafsiyah amo na manunjuk kipajat sin Allah subhanahu wa ta'ala hati tawa amo na injat sin Allah Ta'ala amo na in wujud sin Allah Ta'ala amo na injat niya. Sifat salbiyah manunjuk siya pa wayruun biya na sin agita way hati niya wayruun doon hajat sin Allah Ta'ala biya na sin imyan kau way panagnaan hati niya bukun in way panagnaan yaon hajat sin Allah wayruun kahinapusan bukun in way kahinapusan yaon siya hajat sin Allah batin siya wayruun. So pagkain sifat maani in agita wujud in agita aun sifat wujudiyah aun gaus niya haunin gaus niya ini yaun hajat sin Allah Ta'ala. Sifat irada haunin irada niya ini yaun hajat sin Allah Ta'ala. So in agita kaina in sifat wujud amo na in jatin Allah. In sifat salbiya amo na in wayruun hajatin Allah. In sifat maani yaun siya hajatin Allah Ta'ala. Sumagawa in pangasubo. Amo na baha in jat? Amo na baha in Allah? Biya sin da'wa sin mga Mu'tazila yadto. Siya na baha in qudrat sin Allah Ta'ala. Amo na baha in siya? In jawab niya bukun. Hangkan nyanan sin mga ulama sin kita. In sifat maani la huwa dhat wala huwa ghairu dhat. Bukon siya amo na injat, bukon da isab siya nakaruka indeng hajat. Biya din dagbus. Sifat al-qudra. Uno in qudra. In gaus ko. So pa maako, biya na siya nakita in inihi pagpasuok ta papikilan. At supaya tamaluhay matay ma. Bang ako imian. In ako makakaos. Uno in gaos ko. Amo na in ako. In gaos sin ako. Amo na in ako.
Bukon. Bukon amunin ako. Sabab bang maigin gaos ko. Di da ako maig. Masira ako yari. Timitindog. Hati niya, manjari. Di na ako makakaos. Hati niya malawa ng gaos ko. Bang maiging pagbaya ko, maig na ako. Di. Masira ako yari. Bang maiging panghati ko, maig na ako. Di. Bukon biya sin sifat al-wujud. Apabila maig na in wujud, in sifat wujud, ay naig na in ako. Bang ako wayroon na ako. Pagkain wujud, pagkain kudra, in kudra, apabila maig in gaos ko, masira ako yari. Maigin panghati ko, masira ako yari. Maigin kabuhi ko. Ha? Yari ra ako. Ha? Yari ra ako. Ang bangkay long ra. Biyayan. In kalam, biya day sa bayad to. In sama, damikian, biya day sa bayad to. So, hangkan long na, la huwa dhat. Bukon siya na injat. Wala huwa gayru dhat. Bukon siya isab, duga indeng hajat. Bukon siya nakaruga indeng hajat. Ay bimana. In kudra ko. Manjari ko hibutang na hindi hatibol ini. Halamisahan. Di. Manjari ko hibihin habay. In gaos ko. Di. Manjari ko hipamus parugaing. Di. Sabab maita. Sabab di maig na hindi ka ako. Di mabutas din ka ako. Hangkan na lang na bukon siya injat. Bukon siya injat. Damikyan bukon da isab nakarugaing ding hadat. In sifat maani. So ini nilang nalong sin mga ulama sa laggo panulaki hapamaham sin mga sila Mu'tazila, but in aki nila in wujud atawa in qudra amo na injat. Pasabab in aki nila in gaus sin Allah Ta'ala amo na injat niya. In pagbaya sin Allah Ta'ala amo na in pagbayaan niya. Amo na injat niya. In ilmo sin Allah Ta'ala amo na in jat niya. Biya namahan sa milkay na pusan. Bisaran niya. Amo na injat niya. Biyan. So, niyapihan nila ini kataan. So, adapon in kita ahlus sunnah wal jamaah, alhamdulillah, nakabatok kita pakasabunalan, amo yad in pamaham tahasifat sin Allah subhanahu wa ta'ala. So, in sifat ma'nawi. Biyan na siya kita, in sifat ma'nawi, guwa siya rin ha, sifat ma'ani. Allah Ta'ala sifat nagsisipat siya sifat makakaos saltain siya makakaos. Sifat in Allah Ta'ala sifat gaos saltain siya makakaos. So inya to nakawa ta naman tiyo indeng ha mga kapaiddahan sin pag-ingat ta sin sifat kawaan. Mari kita isang pagkapaiddahan do kain. Hatungod sin pag-ingat sin sifat kawaan. Laung ta isbat ta Allah Ta'ala in sifat al-qidam. In akita in sifat al-qidam. Amo na in sifat wayruun panagnaan niya. Hati niya in kita nag-i'tiqad kita, namarat saya kita. Hiyati ta sin in Allah subhanahu wa ta'ala way panagnaan niya. In katan sin mapuas din ha Allah subhanahu wa ta'ala aun panagnaan niya. Bihan. So unuin makawata magpaghati, magpangadji, but in Allah ta'ala way panagnaan. Muna hangkan tahatihun in Allah Ta'ala pangadjiun, but in Allah Ta'ala way panagnaan, iban in sifat niya way panagnaan, in katan ini siulak takatan sin aun panagnaan niya. Muna na rin doon, hangkan tahatihun, sabab aun simulang kato. Aun nagdadaawa, but aun piapanjari, but in piapanjari ini, way panag-aun in kapapanjari niya way panagnaan niya. Biya na sin uno. Biya na sin daawa sin mga sila pilosopher. In pilosopher masabot ta tiyo-tiyo. In ini amin kapaiddahan bang may tatapangadyo na ini. In ini. In pilosopher mga tay manghud ko agama Islam. Kiyupur sila hi Imam Ghazali hatu parakala. Pilosopher sin nakauna. Iban sin amin hajaman niya na. Pilosopher si mga Muslim. Biya na kan Ibn Sina,
Imam Farabi, sila ini mga Muslim. Namumong si la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hinda Imam Kanadi, amin di mga philosopher din di Middle East. Iban na si mga philosopher din di ha kuan, ang Andalus. Biya na kanda Imam Ibn Rushd, Imam Ibn Bajah, hinda Imam Ibn Tufil, sila ini mga philosopher. Dawa nila sa kiyawa nila ring ha philosopher sabsing Greek, biya na kanda Aristotle, biya na kanda Plato, sila yadto kataan. Dawa nila, but pagpapanjari sin Allah Ta'ala alam, piya panjari ring haon. Sarta aun yaon, sarta ang pagpapanjari kanila, piya panjari ring haon amunin sarta kadim. Way panagnaan. Ay hati niya. Alam ini, piya panjari siya ring ha, way panagnaan. Amo yan pamaham nila. So mga teori nila ini, but in alam, but piya panjari ring ha panagnaan, wayroon panagnaan niya, nagsulang na ibansin, pamaham ta haakamata, agama Islam. But in agita, in wayroon panagnaan tuputin Allah subhanahu wa ta'ala. Dain sila ini nagdarawa, Muslim. Amura kuman, hapag ka-Muslim nila, piyalabi nila in akkal. Then ha Quran, iban sin hadith. Then nasabihan, kiyupur sila Imam Ghazali hatu parakala. Ha kitab niya, nagtalip Imam Ghazali, kitab niya, Tahafutul Falasifa. Dahil di ha, kitab Imam Ghazali ini, kiyupur niya in mga philosopher hatu parakala, hika isa, amo in laong na in alam wayroon panagnaan niya. Sulang ha agama Islam. Hikarwa in Allah subhanahu wa ta'ala amurain kaingatan niya amo in katibukan sin piyapanjari niya ini. Adapon in namuntingian siulakan di kaingatan sin Allah ta'ala. Yan. In hikartunia in Allah in piyapanjari ini apabila siya mapatay, amin kita ini mano siya bahaon, apabila kita niya mapatay, buhiun sin Allah subhanahu wa ta'ala ring hapakubulan niya amurin niya walihan. Ara adapon in jasad di nabuhiun sin Allah ta'ala. Di nabuhiun sin Allah subhanahu wa ta'ala. So hato ini kiyupur sila Imam Ghazali. Sabab mayta nagsulang iwan sin pamaham sin agama Islam. Dahil hindi na kita sifat qidam. In Allah Ta'ala in akita nagsisifat siya sin sifat qidam. So lang sin mga philosopher in alam piyapanjari sin Allah Ta'ala dahil hayula. Salta in hayula mang translate pa English amon lang nin hayula was sura. Hayl in image. Pag translate pa English. So unin dagbusin hayula ini. Unin hati sin hayula. In hayula lang sin mga ulama. Bang taamo in paragbuson da hindi kato. Biya sa pantun sin addun yaon. Addun. Nang kumang maghinang apam, mag-addun kaw. Sarta in addun yaon, guwa siya ring hatirigo. Biyutangan tuwig, biyutangan sukal, biyutangan pasulig, na hinang siya addun. So in addun yaon, amo yun yung pagyanon hayula. Sarta in materials, amo yung piyagpapanjarihan, piyaghinangan sin addun yaon, amo yaon laong sin mga philosopher, in qadim, way panagnaan niya. Ay biya na sa pantun, in tubig, way panagnaan niya. In tirigo, way panagnaan niya. In sukal, way panagnaan niya. Pag-composite nila hadto kataan na hinang siya addun, na hinamo ng pagtawakon hayula. Dahil doon hayula yaon, amo na dahil doon giwa kataan in piyapanjarisin Allah Ta'ala. Amo na lang nin image, amo na in sura, amo na in di magbusin ikaw, di magbusin ako, di magbusin kataan sin piyapanjarin, di magbus binatang. So ray doon, ay hati niya, in kariasali sin piyapanjarisin Allah Subhanahu wa Ta'ala, timagna. Dahil ha, way panagnaan. Amo nin madda, materials, piyagpapanjarihan haalam ini. Subukon bayad to, nagsulang, iban sin akita kaina, in Allah Subhanahu wa Ta'ala, siya tunggal in nagsisipat sin sifat wayroon panagnaan. Nagsulang na.
Dahil nasabab, subay tahatihon, sabab in katan ini, piya pangadji sin kaanakan sin kita. Apabila makasud sin kaanakan sin kita pa school nila, hinduan sin pilosopir. Hinduan sin katan. Na ampan nagdarawa sin insya Muslim. Nabang kuno wayroon foundation, wala nakapangadji sin sifat kauhaan ini. Bukun bayan in anak sin kita. Ha? Bukun bayan in anak sin kita. Narana sin panghati sin pilosopir yadto. Ang pamataod bihayaon. Dahil nasabab yan mga tayo manghud ko agama Islam, subay ta ini, amuin, laong pasin Tagalog, pagtuunan ng pansin, in pangadji ini. Sabab kalagihan sin kita. Kalagihan sin kita, kalagihan sin kaanakan sin kita. Humati, dahil doon duha ini, natibuok in pagyanon pangadji tawhid. Pagtunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo ini in kahalan. Amo ini in sabab. Inyan to, nasabot ko yan to. Dahil hadya ha mga kapaiddahan. Sin pag-ingat sin sifat kauhaan. Suring pa ha kapaiddahan. Madto kita lumakso. Paamuin. Ang pa. Ito. Ya, di kau miser. Biat lang talong sa sin qiyamu bin nafs. Sifat al-qiyamu bin nafs. Hatinain Allah Ta'ala wayroon paglagi niya hang sulag uno-uno. In mana sin way paglagi sin Allah Ta'ala way hang sulag uno-uno atas dua parakala. In Allah Ta'ala di siya maglagi sin jat atau sin amuin bubutangan niya biya sin kabutang sin color mon papagkoloran di kalagyan sin Allah Ta'ala. In hikarwan niya in Allah Ta'ala di siya maglagi hati ni Allah Ta'ala wayroon nagpapanjarikan niya way nagpaon kaniya. So hindi hamuin in Allah Ta'ala wayroon biutangan niya bubutangan in maksud ta sin bubutangan doon na ini bukun tampat sabab in tampat yadto na kaya napihantaha amuin sifat mukhalafatul lil hawadith sin Allah Ta'ala. Sa in maksud taron ha ini amuin biutangan. Biya sin kabutang sin color maun pagkululan niya. May tatanyapihan ini. May tatahis bata Allah Ta'ala ini. Sabab aun ding ha mga manusia. Aun ding ha mga manusia mag-itikad but in Allah Subhanahu wa Ta'ala biya na sa pamasin pamaham sin Christian. In Allah Ta'ala to. In ama, miyon pa anak. Ha? Sahingga nahinang siya hambuukda. So, in sifat qiyamu bin nafs, mang napihay ni katan. Inya to hikaisa. Hikarwa niya, hamanga sila nag-iitikad, deng hamanga batin niya. But in Allah Subhanahu wa Ta'ala, manjari siya, ha? Maghambuuk iban sin piyapanjari niya. Atawa in Allah Ta'ala in ipon apabila mag-ibadat manjari siya mahinang na siya na intuhan manjari siya maglamod na iwan sin Tuhan ini damikyan hisulak siya sin sifat qiyamu bin nafsi sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, rin nasabab yan mga tayo manghud ko agama Islam. In Allah Subhanahu wa Ta'ala nagsisifat, sin sifat qaimun binafsihi, way paglaki niya hang sulag uno-uno. Di manjari in Allah Subhanahu wa Ta'ala maghambuok iban sin piyapanjari niya, salta in piyapanjari niya di manjari humambuok kan niya. Way kalagihan sin Allah Ta'ala hang sulag uno-uno. In Allah Subhanahu wa Ta'ala, in Allah ghaniyun anil alamin. In Allah Subhanahu wa Ta'ala dayahan siya, di siya maglagi hakatan alam ini. So, amo yan mga tayo manghud ko agama Islam, inbiya mga kalagihan sin kita, hangkan subay tatuod, amo in pagmuhot-muhutan, pangadjiun, in pag-ianon sifat kauhaan. So, bukon ini amo in pag-ianon, biya sin kihatihan sin kita, piupok ta, in sifat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala dun na dito, sumakawa in ini, hangkan ta pangadjiun, hasawab sin amo ini in panauhid sin kita pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahuli niya patubtubon ko rin di
hiruhal ko in microphone madtukan Sheikh Kudus salta mabaya ko mangay ako kamaapan kan ibang sa upama aon biya mga kiabi sara ko bukon marayaw hapang naing hugniyo mangay ako kamaapan kan ni adto nga syaitan salta bang aon deng mga diung hugniyo deng salta marayaw mura-murahan bang man isa papagmumpa aton kato tanisin Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mga katote manguran hangan sinakam Islam in kasabon na lang niya ini kamahangan kita ni magpakarungog biyasin na mo in lecture siguro tahin doon yung Sheikh Journal ni Samlani mga katote manguran in kasabon na lang niya piaglawag-lawag na mo in mga lecture to insyaallah subhanahu wa ta'ala magsukol sumagawa pang kubyatan namon wala misan timunga in lecture to doon sumagawa alhamdulillah mataod na inamo inadawhan sing kita no katantan insyaallah magsukol tuod kanya sin muna biuhi niya kadutan niyo imbya mga panumtom sing kita niyo iban sinamo biya mga kabagkalupahan sing kita niyo biya sing halan sinamo in sipat kauhaan mga tuan mga rayang malagutod pagsukol na to kaniya damikyan da isa ba mo in long ta sila nagpaon sin program sing kita niyo ha sa kabilang doom diha station mo in the long ta RMN Zamboanga and DXRC mga tuan mga rayang so insyaallah subhanahu wa ta'ala bisan pabihad to kalu-kalu on the time sing kita niyo susungon hati niya pasubbatan na to man kanya sabab karna inga sabon na lan niya kay ingatan ko biada kamo isab ka ako hati niya mabaya kamo tuod sa mo long ta humati iban amo in long ta dumungog supaya mabuhi in panumtom sing kita ni tutungod sina mo sifat kauhaan labi na to ni mga nasabot niya katutan niyo hendo insyaallah subhanahu wa ta'ala very important to mga tuan mga rayang so magsugol Sheikh damikyan hakatan sina mo in nagkikita di line Manila endas katangan sing katiluakan sin dunya amon kita ko amo in the long tan nagatod katutan niyo iban sina mo in the langindungog sarta amon long ta tumayma sina mo in the pagpatumtum singgurutan ni mulya so insyaallah subhanahu wa ta'ala kung sumdum magbakla kita ni udeng halisag siyam sampai balisagang po hangan sim program sa utul ulama salta mamaid na kami tuan Sheikh Abdul Qudus Jamad mamaid na kami kaniyo doon na kamuri na kami syukur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DXRZ 900 RMN Zamboanga number 1 Tatak RMN. Horacio Empera. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the COVID-19 that has disturbed and even claimed lives. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease.